पिले माने समस्ते भल अछ तो मु आशा करुच्ची तमे माने समस्ते भलरे थिबो। आज आमे गोटे छवि देखिबा। एठी गोटे छवि रहिछि। ए छविटी क्यों छवि? ए छविटी हेउछि गोटे गछर छवि हैला। एबे देखिबा गछरे तो आमे जानिछे कोन कोन सब रहुछि। गछरे फूल फल डाल तार मूल सब रहुछि। आज आमे जानिबा गछर विभिन्न अंग बा अंश माने कौन अंश बा अंग ए सब माने कौन। जेमिति आम शरीर रे हाथ गोड़ पाटी कान ए सब जेमिति आमर गोटे गोटे अंग सेमिति ए गछर विभिन्न अंग बा अंश रहिछि। एबे आमे जानिबा केउ अंश को कौन कह जाए। देखिबा एठी गछर चेर रहिछि। एही चेर माटीर भितरे रहिछि। एही चेर गुड़िक माटी भितरे रही थाए। एहाकू चेर कह जाए। चेरर टिके ऊपर को जहाँ माटीर टिके ऊपर अछि एहाकू मूल कह जाए। कौन कह जाए? मूल जहाँ माटीर टिके ऊपर को रही थाए। यहाँ परे आमे देखिबा एई गुड़ा सब कौन? एई गुड़ाक हेउछि डाल हैला कि जाको आमे शाखा प्रशाखा बोली कहू। एवं एई डाल एवं मूल मूलर मझी अंश जोतक रहिला एतक एई जगह को आमे कहिबा गछर गंडी। एई जगह होछि गछर गंडी। आमे तो जानिले एई सब हेउछि गछर डाल। यहाँ पर देखिबा गछर एठी सब सबुज सबुज कौन गोटे देखा जाउछि। ए सबुज गुड़ाक होछि पत्र। आमे तो जानिचे पत्र देखिबाको सबुज रंगर। ए सब हेउछि तार पत्र। पत्र पर देखिबा एठी देख गुड़े हलदिया रंगर फूल रहिछि। यह सब गछर फूल सब कौन फूल। फूल पर देखिबा फल केउड़ाक गछर फल। एही जो लाल लाल कलर रहिछि छवि अछि ए सब हेउछि गछर फल। कौन कह जाए? सब हेउछि फल। आमे तो जानिले गछरे कौन कौन थाए। गछरे फूल फल पत्र एवं डाल गंडी मूल एवं चेर ए सब को नहीं गोटे गछ आमर एठी चित्र करा जायछि। एबे आमे जानिबा एही गछ आमर केउ केउ उपकार रे लागि पारुछि। गछ हमको कौन कौन देउछि। गछ देखिबा एठी गछरे फूल रहिछि। फूल आमर कौन कौन दरकार होछि। फूल आमे मंदिर को नहीं जाई ठाकुरंग मथारे चढ़ौचे। आमे निजे माळ करिकि भी पिंधि पारुचे। घर को अतिथि आसिले बा गुरुजन माने आसिले केही बाहरु तांकु भी फूल तोड़ा दे स्वागत करि पारुचे। एवं एही फूल द्वारा आमे घरर बाहर भीतर सजाई पारुचे। मुंडरे भी लगेई पारुचे। एहा फूल हमर सौंदर्य को सुंदरमय करूअछि। आम परिवेश को सुंदर करूअछि। यहाँ पर देखिबा फल फल हमर कौन काम लागुछि। फल आमे खाई पारुचु। फल खाइले मीठा लगे एवं फल समस्त आमे भी देई पारुचु। फल मंदिर को नहीं जाई पारुचु। कौन सी लोक रोग रे पड़िथिले असुस्थ थिले ताहाकु फलर रस पान करिया को मध्य दिया जाउछि। फल रस हमको सुस्थ और सबल करे हैला कि। यहाँ पर देखिबा एई पत्र सब पत्र हमर कौन काम लागुछि। पत्र हम जानछे किछि होनी। पत्र गछरु पाची गला परे सुखी गला परे तळे पड़ी झड़ी जाउछि। हेले एई पत्र सब हमर बहुत उपकार रे आसुछि। जेमिति आमे जाळनी भाबरे पत्र सुखी गले आमे जाळनी भाबरे व्यवहार करि पारुचे। यहाँ परे एही पत्ररु औषध मध्य तैयारी करा जाई पारुछि। एवं एही पत्र सब आमे गृहरे मध्य लगाई पारुचे। आंब तोरण आंब गछर पत्र आंब तोरण करिकी घरर दुआर मध्यरे मध्य लगाई पारुछे।
ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଏହିସବୁ ଡାଳ ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ଏହି ଡାଳ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏହି ଡାଳ ଆମର ଘରର ତିଆରି କରିପାରୁଛେ, ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରୁଛେ, ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିପାରୁଛେ, ହେଲା କି। ଆଉ ଚାଳ ଘର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କାଠ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏ କାଠରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାତା କରି ଲେଖୁଛେ ନା, ସେ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରୁ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡି ଭାଗ ରହିଲା, ଏଇ ଗଣ୍ଡି ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି? ଏଇ ଗଣ୍ଡି ଭାଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାଠ, ଏଠି ସବୁ କାଠ ବାହାରୁଛି, ମୋଟା କାଠ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି। ସେଇ କାଠ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘରର କବାଟ, ଝରକା, ଆଲଣା ଏବଂ ଚୌକି, ଟେବୁଲ ଏହିସବୁ କାଠର ଜିନିଷ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ଏହାପରେ ଏଇ ଗଛର ଏସବୁ ଚେର ରହିଛି, ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଚେର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଏ ଚେରରୁ ଆମେ ଔଷଧ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ଯେଉଁ ରୋଗ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ସବୁ ଅଛି, ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କମେନି, ଯେମିତି ବାହାର ଔଷଧ, ଯେମିତି ମେଡ଼ିସିନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆଣିଥାଉ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ଆଣିଥାଉ ମେଡ଼ିସିନ, ଯାହା ନ କମେ ଏହି ଚେରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧ ସେ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଦେଇପାରୁଛେ। ଏବେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଗଛର ଉପକାର ସବୁ କ'ଣ, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ବ୍ୟବହୃତ ଆମେ କେମିତି କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ପାଇପାରୁଛେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛଟି ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଯେମିତି ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ବାଟରେ କିଛି ଗଛ ବୃତ ଦେଖାଯାଉନି, ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମେ ଖରାବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଛାଇ ଖୋଜୁଛେ, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ତଳେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ୁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଗଛ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହାପରେ ଏଇ ଗଛ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବା ଶୀତଳ ପବନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହି ଗଛ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହାପରେ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି? ଶୀତ ଦିନେ ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ ଜାଳି, ଡାଳକୁ ଜାଳି ଆମେ ଦେହକୁ ତାପ ଦେଇପାରୁଛେ ବା ଉଷୁମ କରିପାରୁଛେ। ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ କରିପାରୁଛେ ଗଛ ଦ୍ୱାରା? ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିବା ଆମେ, ଏଇ ଗଛ ଆମକୁ ବର୍ଷାରୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ନଈ ନାଳ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ ପାଣିରେ, ଫୁଲ ପୁରା ବହୁତ ପାଣି ସେଥିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ନଦୀ ପାରି କେମିତି ହେଉଛେ, କିମ୍ବା ନଦୀରୁ ଏକର ପଟରୁ ସେକର ପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛେ? ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛ। ସେ ଡଙ୍ଗା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି? ସେ ଡଙ୍ଗା ଏଇ କାଠରେ ତିଆରି ହୁଏ। ହେଲା, ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଗଛ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଉପକାର କରିପାରୁଛି। ଏଇ ଗଛ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ନା, ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପଟ କଡ଼ରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମାନ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ କାହିଁକି ଲଗାଯାଉଛି? ଗଛ ତ ଛାଇ ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ସବୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର, ବସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଚାଲୁଛି ନା, ସେଥିରୁ ତ ବହୁତ ଧୂଆଁ କଳା ରଙ୍ଗର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ସେଇ କଳା ରଙ୍ଗର ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏହି ଗଛ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନିଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଦିଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଜାଣିଲେ ନା ଏବେ ଏ ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ସବୁ ଉପକାର କରିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତା'ର ଉପକାର ପାଇବା। କଥାରେ ଅଛି, ଗଛଟିଏ ଶିଶୁଟିଏ, ଗଛଟିଏ ବନ୍ଧୁଟିଏ, ଯାହାର ଉପକାର ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ।